Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. Karbi Film Society KFS sahem kimi kangpu. Lun lamar jan kason se ke thir thipen anso se aprang ke paprang dun jia phan pura kedam tang surhini raner ke paningkan Karbi Film Society KFS amhang pathek pondo. Laso along Abarim MP Horen Singh Becher Abdun si ke thir thip sahem alera lon pen Karbi Film Society KFS sahem kimi ingpu pontang do. Pini ar koyachik loni phaikrahi ni bhom kuruar ni ada por phaisir ke por pen Karbi Anglong arong supi Karbi people hol taralang so along Karbi Film Society KFS amai pudili be la penchun bang mongol singrong piatum mai japonsi KACCM Dr. Tuleram Ronghang arideng pen sahem kimi ingpu ponlo bangso mai along alihiaman pen KACCM Dr. Tuleram Ronghang MP Omar Singh Tiso KCS amai Puchandra Singh Kro Abarim MP Horen Singh Belapen MLAs EMs MECs an part of Pinangan Manpeng Kido Hon Siriatum Chitong Donsi Alera Lon Pen Karbi Film Society as a Hemki Mikang Puamai Paman Pondo. Tong labang so new building kang pua puthak nang le tong comment tu ning kan bis nang tong laposon nang le tong makimang do laposon ni le tong thir thip pen la sona building do nang jipo hok pen bang ke lalo nang le tong kadok we phan aprang sin ni tum Karbi Film Society hin pen suri ninga klong akardom pajeri lo kardo lapen de ningkan mi akardom pajeri lo ja semet bang ke la hello ni le tum ninge matha cheng bang ke isi thir thip nang ji asong pulo tangte bail tum khe phan isi ke ja ponang ya song pulo tangte isi kaching wai ba chiki je thana hem la ban song kenang sot du bunil tum la so kamat ha pe nang arjir dinglo la pen aprang ke nil tum la son bang hem si anam pen si ni tum boha ke do la ke rong khilan si do lo la lo song 2008 pen nang seng dat pen bang ke hem kiri lo ason lo jo si piyo pen ni tum ladak Karbi Culture Society tum phan ninga klong ben churu nang ji ale tum Karbi lamarjan alun temo kato ke plang nang ji la su kamat ha pen masi ni tum phan Karbi Film Society tum phan ladak taralang so Karbi people who are low masi tum phan long le nang pek lo pen labang so long le nang pek dat pen nil tum bang matha thulo hem nang ji pulu dang te in tum emethang pen ge tum iki dada be lasi ni tum matha pen sar horan singh be honorable MP do boma hutsi nil tum alangli long dam lo Karbi Film Society abitum do ben dam pen alangli nil tum aphan lak plike prapo atangka nang pilo labang so atangka pen si alangli contractor kontonati supi phan tek pen labang so hem kim tang et pen pini bangke pulong la pen de churunang ji Karbi Anglong Thomas Council CM sar Dr. Tuleram Ronghang churu nai nilitum labang so Karbi Film Society ansu searching thurnang ji Karbi lamarjan alun demo bideng sumpot ansu searching thurnang ji kamat hapen nilitum Karbi Film Society aphan ke damtang nilitum ningkan kre throk Karbi Film Society amhang ke thegarni baksu ke chokarni nilitum aphan thok pangdak konthulo lakep lapen pini bang pangdak konthulo laking koi nasi ke damtang lakep nilitum hanang pilo lakep tangkap ini tum nada kisar lu pimak kenang sot an a hormone ni tum chinam ponlong lo tangka kaprek ni tum ho ka padam de kisar lu kenang sot hormone an ma ni tum bang so chiri ponlong pod arang le phan me suri kardom pajir lo la pentenin tum nada office ke domi senjia phan ni tum ke thom pin pura lu pajir du son thom is son bang ke la bang so hem ingdeng isibet la ang song ni tum chingbai chingsai do ka be ba ke do ka thak me tu ni ke training ba workshop la bang so ke do ye phan isia hem athak na smart chunai pu chunai ri du la pen hinia bang ke la bang so dim long lang lum ber roi pen lang lum ber la bang so lang kang lum pen pa jok e phan long le nang thok pinani la pen isia bang ke la bang so lang roi la pu da long le kang rai do la bang so long le kang rai pen pa jok on ye phan re training wala son nang smart pinai tum chunai ri du la pen te ni tum chunai ri ateng ning kan siang bong alang li patang pon pu ka se chakang pot ni tum pen suri kardom mate ke churu pajir an nang le tum labang so hema bang ke long ilo tang ke nang le tum kenang sot nai labang so hemar lo khan ko pipi dolang nang le tum kenang yasa nil tum ja semet kenang sot abang ke lalo nil tum
kenang sot kang nia dim tang ho ba kaprek ke Charlie aphan nil tum la hai hormu hortar la pen editing aphan nim mesen la so machine ba ni tum aso saw aphan tum ke claim ke dam aphan lai camera pen cheng lo kaprek hormu tum la society long kenang sot aphan ni tum dor nang piglang ke nang sot pigla nang tumla film society pe nang tumla non owi ki mi tum phan la son lamar jan ke salami phan nang tumla person seke ki pon je phan nang tum ke chi akimang doma ahok lo nil tum ningkan isi la bangso Karbi Film Society men ke claim ponji la bangso nil tum ke parai tang do laga ningkan wang da dam duwer isi bang ke long di chidu Karbi telan han ke dam tanga ningkan ke nil tum kene singing competition se bilo peneng bang ke dance la pente mono acting bilo la pente aku isi bang ke nil tum workshop kalite seminar ningkan sike drama ba ningkan sike mono acting ba metune ke script writing la son kapre workshop subject deng pe ani kan wang dan tum la so bang tv pon doji la pente jungjung isi bang ke jungjung long di chidu film award peneng panel tum pang cheng ponji la pente sia sayang deng bang ke cultural affairs department pen aning kan bang ta Karbi film to pan rang sina sarpu film award peneng an ke indeng cricket home kriplipo la si la bahai long ke cirap citudu nin tu maning kan bang la so sayang deng an bang ke ni tu kan bang ta la ke soal ting si nin tu klem pon pom la pen non prang wa ina so ting si tam la pen de si ni bang la lo nang le tu ma hoi nang tu la news hoi pen ni kha do be artist bahon serir bang ke dam abang ku bang ki sunan chori ni lo Karbi Lamar jan music video le semar noi short film le semar noi ba akaprek kisar film le semar noi itum Karbi nim rokom Karbi khayat iya saya pandangan sebagai MP Area Development Fund City lasing tangan la pendak film development pen land development pen cenglo la pen ada so trend la jitu natural trend la so TRP 90 la pen angso extension apa la tame kan termas konsumen ni kan siang bang pentang ponji apa sini ni pacini lo kini market home bangke ningkan sek Karbi Film Society tumpan Karbi Anglong termas konsil pen ni la kem people lo aprang la si pining pen bangke laking koi pipon popusi Karbi Anglong termas konsil lo la sa budget long hokon lo tensi lang tumpan pinipang nak lo lancap Longri krehini sarhabia mai tumpen perang ke mai kang nipon West Karbi Anglong dongkamukam Karbi hem tunalong arkoya ciklone pai krehini ani Longri krehini sarhabia mai tumpen perang ke mai ing nipon Bangsu perang ke mai kang nipon along Longri krehini sarhabia mai amai phu men sing teron dun mai phu har sing teron dihin rembang Chandra sing timong pachethang Bisnu Ram terang dun kong chunbang Joy sing beatum chetong dun Tong sikot pen perang ke mai kang niponang ko kalam theke lapu henro Longri krehini sarhabia mai tumpen kidam tangar ni pen aron kaselam pontang ateng Karbi aron barimalong jujun chukku pen chenglo jutang along man pen kido tum an pin suar lo tum sitami me thanga pendeng sumpot ching thang limpen si dunangji jongsi pindeng sumpot ching thang limpen dundi polote man peng mate wan pilong lepusi lamthi paklang pontu jongsi lam patoi te pen wan pipondet pulotang te jokaha bele klemdat pusutami rongara kalongan pali damnang kok pupusi lamthi piklang pon Borthalpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News ini bangso lam nun mate bangso karti duna bangpu bangpia tumhan anak pangsi kardong pati lokal nili tum long rikri ni sar be amai hin pen tong sukot resmit mate pachithang tumhan hang nang ko kalam the bang la puilo nili tum long rikri ni pen kachoparai tang alam du alam the sona bangala puilo jeneli tum kachoparai isia bangla sonlo ronganglong ronga saratum mane akisaratum drop dak pirkhepena bedalo asopo tum alar kichuji pusita prapjin pen ningkani siang bong pensi
alara bangke cunang po tapulo lapen isona bangke lason lo la rongasar pen keceng lo ngutiar pasapo deuri hemai atumaphan nitum longri habe tum pensi appointment kipi dolo alang le tumaphan labangso appointment kipi along poho nomar sipong alang tum phan kipung nili tum do habe tum kipung tang dolo lasi alang le tumaphan nili tumelong appointment pi eta pipen alang tumta lahaya pindeng sumpot cujunolong cukulolong pangripang donolong pusita alang tum pindeng sumpot pensi alang le tum dun tunang po jongsi dunde putang te kacuparaya tengkela pulo je alang le tum rongasar punon basapo punon mutiar punon hemai punon deuri punon alang le tum aphan cujun cukulolong ke van pipo nang ne pusini le tum kacuparaya tang do dasinon le prang pena bangke badu phanta jongsi pindeng sumpor abe habe tum kipi kipahu kepoho kepitanga poho cipung phe putang de la tum phan ke van people nong lelo pusi pini bangso pache thana longpen pachini thulo chonthamalam do thula soarlo tum chujun chukolong kidun horha kang thurun hor tibu kang thurun churidar ki ipen kidun ba churidar ki ipen horha kang hordun po bangke chok chilo longpen ki ita chok chilo karbi pindeng sumpot pini pekok cingthang jirsi okorjang atum ta dunang po horhat ni hor dunang po pusi bangso pachi thang longpen nilitum puthor aru pachini thulo rat sai claim bang phu karli tang bidya sing naraphan rada tumpen arong ke thondun karli tang bidya sing naralang li chitia chikloni phain kore sir ke bani west Karbi Anglong doram la constituency ke parlo la khai si tengara langso sarmen tok bi arong alongsi amhang theklo alangli sar bramen karli tang moniram sing nar la pena sar pmn phirsu ronghang pi alangli ingtang kringa hut ke kai keta rongara lapen hawara raphan kirap lapen kimisianji aphansi matha ver abang phulo alangli pinangan rada phan kaching thurji aphan pinangan kaching thura sai claim pipon dok pikhangja laso along lokacharli claim somara tuma phan kelang pen kechenglo pm siri tengara langso high school tame alangli pensi wan tikanglo alangli ko anone rada phan ke claim kimisen abang phulo sita kopi ko son penone ko pai kelang nuwa jok apor pe pen suri hini rain ko rapho ar koi chikloni phai ke pani sangtet chendam chilo alangli bangso pirthialong radaphan sai ke claim pia bangphu apor pipen sangtet ka chendam nang koki hawara rat lapen Karbi Anglong aradaphan kana hok thedung pusi ningduk chipaklang ponrenti borthalpan priyanka palmiki Karbi Anglong news la pini rong chiboy la bangke nili munglo nili bangga prengsi lo song ya kan ala bangke supin song bang pen nomor ini lah. Nomor di bangti pen ini tu bangke yang si chiboy lo kan kripo darap pen ala aso hut kampus Basarli lo amat miti kepikangan ikan ala bangka miti kita pen chiboy lo ala chiboy pisir jalan kan mata suhut ada jalan bangka lang miti second division si pas lo sta chiboy pichong hoi lang mahal suhut itu masa dekat dalam dia angke lang bang ke Charlie kicing mang darong yang pong LP school Charlie lo dapat nak ke tengah langsung M school Charlie lo tengah langsung M school Charlie dapat nak bang ke boy thalang so higher secondary long si Charlie dam lo dapat boy thalang so higher secondary besi matric pass dapat nak pi bang ke nongo hakorian college long si admission dam lo bon sita alang halo dak bang ke Charlie inton ko lo dapat nang tunda tapi abang ke momen along claim dun lo momen ni claim dun la ya sisi aku tu momen pen pangceng dun lo ke pangceng dia pen api la rata kam asona rata kam long rata sai long claim dun lo aduk dun lo penangan
อันเป็นเกรีพอร์เตอร์กันแต่เคลมอะไรรีพอร์เตอร์ reporter ko pia long ske claim lo no kalau suut ke klaim dun abang bila citi ni sudah lah jago pibang dah klaim dun ne just reporter kam tak klaim lah so klaim pen apsila bang ciri tu bu ciri bu pen bang kalau rata kam klaim dun lo kalau tengah su high school dah dalang tumsi cepaduk si stapon kuri lo kuri dia pen ke lasu high school dia jara pamisian ji hantalang cepaduk lo penangan lapen ke dapen pas zero semua kepacali ku kampur pe ni thondam lo cepaduk lo nasi kisumano semua doktor nang man lo kisumano tumbang ke master nang man lo ba kisumano tumbang ke song pega boreng awal sai long dun alang cepaduk dun aja ini bon sita alang ke klaim dia kam ke dulang rara kam ke klaim di paning ke hangke bon sita ko pai ka lang no pen pini alang mana jom dam nang kok lo nasi pini ang dia lang rara kam ke klaim ta ton kang ton lo bang awal lo ka Third Inter-MSC Football Tournament 2024-25 of Harman Chintong Umla Pering Sibon Aklamalong Kepatua Jaimek Kepamanpot. Arkoi Chikloni Pai Krihiniarni, Lakhagathom Chintong constituency Keparlo, Ring Sibon Aklamalong, Third Inter-MSC Football Tournament 2024-25 of Harman Kepatu Pedopon. Labangsu Kepatu Kang Pupanalong Pini, Kepatu Pon Lake, Chintong Pen Duaram La Tumang Pongsi, Patu Polo, La Solo, Duaram La Asor Kepatu Kemisen Penajo, Bol Pumni Pen, Chepahai Ponsi Mesen Pen, Patu Pajutpon. Pini labangsu Kepatu Kang Pupon, Ajay Megalong, Alihia Manaping Pen Kachatong Dun KAC MEC, Evijit Crow, Duaram La VDC Chairman, Coursing Crow, Chintong VDC Chairman, Long Kiteron, Chintong Mandal President, Samson Rongpar, Duaramla Mandal President, Coursing B, Ulugunji Outpost, In Charge, Tarun Dasatum Pen Chenglok, Pinangan Kitikidingatum, Chatong Dun Renti. Amri Pen Hemari Bongrong, Karbi Anglong News.